Alebo jak, alebo nejakú. No. No. Migo! Jok! Migo! Jok! Hej, man, si úplne venovať šoféru. Migo! Koľko ty je ona počuli zoby? Dneska ráno. To nie je ráno. Nie, neopáša, pustí von. Ideš. Peggy, Simona, Peggy, Ide za nami auto. Je. Peggy, Simona, zatakaj. Simona! So, baby. Púšma na pede, jak povolanie. Ide loď traktor, niečo ide proti pozor. Peggy, Peggy. Rúška, cesta, vie to. Nevadí, že ide trošku nakrivo auto. Sa vyrovná, to Jarok nie je taký veľký. No, vôbec. Jarok nie je taký veľký. Možno by sa nám ani nič nestalo. Možno, dobre. Možno, dobre. No inde nám by nechápali, 300 sorové by prišli, ty kokot. Počkaj, teraz tichám, ja sa pozriem. Ja ti poviem potom. Keď povečili poďa o tom. Lebo ja som tu došol, tak už sme na tej našej ceste. Áno, tam. Toto ty mala toto zlá cesta. Poďme do Košíc. Nechceš Pety, ja dúfam. Nie. Ideme do Košíc. Mama, ideme do Košíc. Poďme. Na Sereč. Na Dereč. Poďme Mojsejov, to sme tam dávno neboli. Chodíme na Luník, ale nechaj tak. Som viac príbudnejší. Čo to tam dialo? Lebo pán Patricia, to je odvážno na teraz, to sa nech pozrie, jak na debila. Počkaj, vedia, ja som hlasný do piči. To má prednosť! Počkaj, prejdeš tento kamión. No. Vonkuj. Niečo to smrti. No do piči, nehoríme. Čo mám teraz robiť, ja brzdí? Nejde. No mi tak to chápe. Nejde. Dobre, mohli by sme si urobiť stratégiu, že akože nefungujú brzdy. Nie, ale áno, ideme. Tak by sme išli. Nie, ideme. Naplno. Áno. Nie, lebo nemám benzín. Brzdy. Malo by to stať ja to akce. Benzínky ti to ide. On neviem, či to musíš zaplatiť. Tak otec veľa stále, že by ste mali byť aj akcie, že z vás by vyžili do pici. Tam keď púčoval, no, tak je to, keď si to tiež kúpalo rak, pamätáš?
10 raz papier oddał, zaczekaj. Frajer teraz, co? Poczekaj, jaki frajer będzie matował. Będzie matował. Taki frajer papierowi będziemy papierowi frajer. Tak będziemy się... Mówię, że weź będzie, co? No, idziemy do domu. Jakieś masz specne. Specne jeszcze potrzebuję. Nie jeszcze potrzebowała. Wołam telewika, to już poprawili. Tak, to już się wołam, tak. No.